Kurumjari Image Paodam Ming Tabiriba Kwai Punamapu Ahan Bataram Nok Sari Nasigi Maroi Bapau Framework Agreement Kimayokta Mapam Kayada Mibamna Wakat Mipam Pamki Manipur University the Toliva Talk Kimatang the political parties singi Waiba meeting of Pangto Kray Amasung Sasinaba Kutona Bada Chenaba Singbu Terak Piu Haiduna Wakat Mipam Pam Kray Hauzik ngasigi mapungweba pau amuk lobirasi India government amasung NSCNIM anina kumjali singni tara mangagi August ahumda kujek taunakiba framework agreement adu yeneningai oi article 371 clause A amadi masiga manaba kongthang parliament pass tawba yaroi haina ngasi kaksing district ki kaksing kaithela leiba ibudo nawhalai laibungda miamna wakat mifam chatakre Joint Non-Government Voluntary Organization Jangbo Kaksing, All Kaksing Students Union Aksu, United People's Administrative Council Upako, MSU Kada, Thawal Ima Amadi Itchal na Punna. Kusam naduna wakat mipam adu satakibani hairi. Indiana Manipuri ngamkai amasung apun basaktam tugairak pagi mayokta. Miami Kongjang Haibasida Pumki Wakat Mipam Aduda Article 371 Clause A Amadi Masiga Manaba Ek Amata Parliament passed Toba Yaroi Kanglup Amagi Mingda Special Status Piba Yaroi Manipur Saktam Kai Yaroi India Government na Kanglup Amagi Mingda Tokai Kaidok Yaroi Haiba Placard Sing Sinakibagalona Kolau Kayamarum Su Lauki Wakat Mipam Aduga Mari Lenana Wangangloi Sina Pongdor Kibada, Democracy Satpat Lebak the Quaidigi Chaurobat Lebak Asida Karigumba Wapam Ama Kandanabada Miam Kangande, Prime Minister Narendra Modi na India Pumba Senza Tumza Lehendaba, Mioi Kuting Maki Wa Tagani, Aron Atub Leroy, Hairiba, Adu, Kumzali Sini Taramangagi Agas Home Inakiba Framework Agreement Adudi, Apomba Agreement Amara Haiba Asi, Miam the Wahang Oin Tagle. Parliament की Ministry of Home Affairs की Committee दा थम किबा वापम सिंह अदुना नागालैंड खक्ते दा चन्नरीबा Article 371 Clause A असी मणिपुर अरुणाचल प्रदेश अमसुंग आसाम की नागाताबा लम सिंह दा चन्नरक पदगी ओइथोकपादु मयेक सेंगले मसिना मणिपुर दा लेमिनारीबा चिंग तमगी मरकता कांगलुप फुरुप सिंह की मरकता खाइबुंग तानबगी तोंगान बा फिबम अमदा लाकपा Ubadagi United Committee Manipur USM Mag Punna Seminariba Tongan Lup Singna Punchinduna Manipur Article 371 Asi Chatnaba Yaroi Karigumba Chanarakpa Tarabadi Manipur Miam Lonena Achauba Warep Amal Loraga Housing Mak Sangsiliba Kongjang Asidagi Hena Paktok Chok Tuna Hena Kanba Kongjang Kaya Sangsingani Haibagi India government Pauzel message ama pinabagi ngasigi wakat mipam gi kongjang asi sangsin bani haiki Wakan mipam chataringai manungda kaksing kaithelgi potmai sing phamna kide dukan sing thonglona khihairi Amoromda India Constitution ki Article 371 Clause A natraga manaba Act semduna Manipur chatnanaba yaroi phibam amatada India na Manipur ki apunba saktam thugai bi yaroi haiduna Kongjom Circle Mera Paibi Upako Kada Thawal District United Women Development Organization Thawal Ima Amasu MSU Ichalga Punna Sinduna Kongjom Bazar
मनाक्ता लेबा कम्युनिटी हॉल दा वाकत मिफम फमख्रे वाकत मिफम अदु लोइसिल्लकपदा नेशनल हाईवे चाम सुमना अनि इम्फाल मोरे लंबिदा थोक्तुना ह्यूमन चेन सेमदुना खोलाव कया लाउकी हैरी नुमित मैफुनी सुजिलकलबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर A.P. पांडे फम लोकथोकनबा मुसा मुटा अमदी मुसुना चंगसिलकलबा खोंजंग असी स्टेट असिदा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी मसेल की मरक्ता हुनदुना लैबगी महूट पुन्ना सरुक यामिनदुना इशू असी लोचनबा होनमिनसी हाइना शिव सेना स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट M. टॉमिन फोंगदोक्रे ngasi all political party na sinduna hotel imphal pangto ki pawmi singa unaba aduda M. tombina makha tarduna manipur university asi english ma chamapan humudrani thoida MPP na khodol tambira mani manipur university issue asi matang da political party masel hunaduna leibagi mohta kam dona mahiroi sing lairik tamangadagi haibadu aikhoi masel kok chungsin narga phirep law matam oire BC पांदेना सुटी लौरी बमोंग असी मसाना सुटी लौरी ब्रा नत्रगा सुटी पीरी ब्रा हाइब मयक सेंगन चंगी माकी मतत्ता इंडिपेंडेंट बॉडी अमना टिकट हंदुना इशू असी लोसिनब होनगदबनी मिफमदुदा सरू याकिबा CPI स्टेट सेक्रेटरी L. सोटिन कुमार फोंगदोकिबदा मुसु मुटा मुसा अमदी मियामना MU की BC लोकथोक नबचंगसिलबा खोंजंग असिदा पार्टी असिनमा पुंग फाना सगोटले माइरोई लिसिंग कया लाइक तम फंगदन लैरिबा अमदी माइरोई सिंग टोन टोन बा परीक्षा की फॉल हाइदोक्टना लैबदगी चही मांगबा याबगी फिबम अमल लागलेबा तांकक असिदा स्टेट सरकार न तुमिने लैथोक पाइबसी यानिंगदे माइरोई सिंग चही मांगदनबा इशू असि अथु मतमदा लोसिनब होनगदबनी इशू असि ग मरी लेना संगसिल पखोंजंग सिंगदा CPI स्टेट यूनियन असु सरू यागनी मिफमदुदा कांग्रेस की MLA ओरंबा हानगी MU की BC डॉक्टर NG बिजोयना BC न सुटी लौरिंग मनुदे इशू असिग मरी लेना इंक्वायरी कमिटी न थेजलेबा असि लोइसिनगदबनी मैरोई सिंह कन्नब होनबदा एकोई पुनमंगना थौदांग लौमिनासी तुंगी युंबी ओइगदौरिबा मैरोई सिंह माइमसिंग तम पंगदना बा हाइबसी अफव खोंगथांग नट्टे सरकार ने इशू असि नाथैदुना चनब होनरिबासी तौरैदबनी हाइकी कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्नल लैबा बिजयपुर की इमुंग मरीदा कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA येंकुम सूरचंद्रना माकी MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की युम कुमनबा GI सीट यंथोक्रे ngasi nungtil कक्सिंग टोरल वांगमद लैबा MLA सूरचंद्र युमना पांगथोकपा अचंबा थोरम अमदा GI सीट अदु यंथोक्खिबनी थोरमदुदा MLA येंकुम सूरचंद्र कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर सिंह अमदी अतै मियोय कयासु सरुक याखी हौकिबा मे थादा कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मनुंग चना लैबा बिजयपुर अमसुंग इरेंगबन हवाईरौ द पांगथोकिबा खोंगंग चत्सी थोरमदा MLA सूरचंद्रना बिजयपुर अमसुंग हवाईरौ द तिन कुपत्रिबा युमसिंग तिन कुबनबा अचंगबा तिन GI सीट माना पीरगनी हाना लॉकथुक लंबगी मतुंग इना MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की CGI सीट असि पीबनी हौजिक फावबदा विजयपुर की इमुंग तारामंगादा CGI सीट बंदल चामरम पीखरे विजयपुर की ओइना CGI सीट पीगदौरिबा इमुंग मसिंग कुंट्रा मरीनी हौजिक पीगदब वालिबा इमुंग तारानिपान असि मसा मसाना युम साबा लोइरे तिन कुपलगे हाइबा मतमदा सोइदन पीगनी हवाईरौगिना इमुंग तारादा GI सीट पीगनी हाइरी ngasi थोरमदुदा कक्सिंग केंद्र इमुंग चाम मरफुद्रा तरुकी नौना साबा रेशन कार्ड सु एजेंट तारनी थोई खुतांग यंथोक हाइरी 13th August Patriots Day na lakpada Manipur की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्टुलाना मणिपुर की मियाम द याइफ पाउजल पिरकली गवर्नर की पाउजल द पल्लिबदी तरापन सुब सेंचुरी की मतम द थोकिबा एंग्लो मणिपुरी वार्ड लमदमसी की अथौब कया की पुंसी इमालेबा की दमक पिकम नखिबा अमदी इंग्लसिंग चनिपान मणिपुर माथोइदा ब्रिटिश न मणिपुर की फो फादर सिंह बीर टिकेंद्रजित याउना फांसी तौदुना हातकिबा नबित असिना मणिपुर की इतिहास द टर्निंग पॉइंट अम ओहेनकी नमित असिना अपुन बन पांगलनी हाइबदसु एखोई पोमबदा निंगसिंग हल्ली अथौब सिंगी नमित असि पालन थोरम पांगतोकपद एखोई पुनमक अमत लेप ओइना लेप्टुना एखोई की लेपा की इंटीग्रिटी अमदी फ्रीडम काहेंदनबगी दमक जात बिजात खाइरब सिंगी मायोक्ट लेपलसे अमदी थोरमसी मणिपुर स्टेट अमदी मपांगी स्टेट सिंगदा माइ पांगना पांगतोक ओइरसनो हाइरी अथौब सिंगी नमिना लाकपदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N. बिरेनसु लमदमसी मियाम द याइफ पाउजल पिरगली
चीफ मिनिस्टर की पाउजेलदा मणिपुर की अथौबसिंग जुबराज टिकेंद्रजीत अमदी थांगाल जनरल इमा लेबाक की दमक थवाइना पोंथा पीकिबा अखोगी इपा इपू सिंगना थवाइदगी अखोगी फ्रीडम अमदी सॉवरेंटी न हेना ममल वांगे हाइबदु खंगहलमी मरम असिना अखोगी जनरेशन असिना मखोगी मरेबाक नुंसिबगी वखलोल अदु मतौ तमफम थोई हाइबगा लोइना अखोई पुनुमंगना अथौबसिंग असिबु इकाई खुनु उलसी हाइरी Mahut Town Planning, Forest and Environment Minister T. Sam Kumar Patriots Day Lising Nitani Pan Lak Pada Yai proposal Pirak Pagalona State Key Integrity to Gaina Bohona Reversing Mayok Leptuna Equi Punamak Santi in a Laminar Sihari Taramari Suba Miam Pingang Landmig Mapok Commander Military Affairs Committee Chairman Yai proposal Pirakli. I think Krabal Alolo Asigi Military Affairs Committee President KSH Lab Maitin Thador Pacharolda August Tarahum Doi Nitoka Banamit Asi KCPG Lani Singlup Miami Pingang Lanmigi Taramarisu Mapokumon Tokle Nabit Asin Lakpada Aina MFL KCPG Mo Chinduna Wesiag Lamdam da Kundariba Purup Sing Apunba Wesia Lamdam Yawl dominated but Yawlup Sing Yaw Lanmi Sing Sung Equabu Sagot Piribali Pak Punamaki Mapamda Yapa Pausel Pizari Mapok Kumon Numit Agastara Humdo Asi Kanglik Paki Atoba Singing Ningsung Numit Amasuni English Machanipan Merfudra Matoyi British Kasong Kivalan Famda Equi Pa Ipu Singna Mighty Gani Kangna Kangna Tawain upon Tap Pidun Nintam Urong Kinbinami Asigma Munai Draba Urongase Tungi Muina Nintamai Kongul Lirak Pangam Nabani Ngasigi Mirol Equay Nadi Tungil Akada Mirol Sigidamak Kari Torumbangam Gadori Equay Miamna Equasi Hadun Lerpumatam Quiri Asigumba Leba Miami Mot Sinduna Lingak Pairiba Kangli Paki MLA Minister Singsu Asuki Matik Sonjay Makwena Lamdamasigi Miami Hul Aningba Amadi Apama Kanglabasu Miami Damakta Karigumba Amata Tobangam Day Pairiba Pawara City Dili Lengaki Tauda Adu Kaktan Pangtok Nabani Manipur University Watok si Kakta Natananga si Tenri Lepaki Watok Lantok Sing Lepaki Aruba Wapam Kayada Ekoi Masel Tokai Tanaduna Amaga Yang Tina Haliba Ponamak Asibu Diligi Kuzil Taurana Ton Mangatani Maram Aduna Loisin Pam Kangdraba Watok Lantok Sing Matam Chupag and Loisinduna Atumbagdamuk Lepa Masai Ojabat Hadokpa Miami Kanba Sokot pa kunai ama porake hairabadi nasi lamdam masida chathareba india gi loilam lenga asi maru phukna muthat khigadabini haina su cherol asida hairi lamdam masida lisang sina chatharakiba sasina ba khut thona bada chenaba personal sing athu matam gi manung matik sabat cherak piu lamdam masida gi Armed Forces Special Powers Act 1958 pumlong lokto haina Poirei Leimarol Apuma Mera Pabi Loki President Longjam Memcho bin Pungdokre Ngasi Koyatung Bazarda against the custodium killing of G. Jiteso T.H. Satis R.K. Ronald T.H. Prem P.H. Naubi Gije Sir Sataki Waka Mipam Aduda Saru Yaradu Ima Longjam Memcho bin Wapamasi Pungdokivani Man Makatardu security personnel Sina Sasinaba could Tonaba Hato Pikraba Gurumayum Gypsy Amadi Tangam Satis Ki Hakchang Imunga Sinagadabani Gypsy Satis Prem Ronel Amadi Naubi Aron Mihat Manpur Langana CBI Natraga SIT Semdal Ticket and Gadabani Miha Singasida Janariba Indian Army 3 Corps Intelligence Surveillance Unit Sing Atu Matamda Annual Terak Pigadabani Imung Manuna Tineriba Awabasi Gi Atuma Bichar Chatanaba Center the Taksin Gadabani Haiki Kongjang Aduda Saru Yakiba Lakidaba Musinga Manungi Musinasu Indian Army Gi Mihat Adu Pendabamadi Yaring the Fundoktuna Atuma Bichar Pangan Binabasu Mari Lenaba Singapung Sing Sinke Makoidu Gandhi Leraba Sibasin to Lim Namanga Yaroi Haiduna Koinangachi Makoi Jechi Amadi Mianga Winana Kanba Kongjang Amatama Matau Tai Jangani Winana I call Jechi Da Batau Mangam Hakabani Abuda Winana I call Armed Forces Central 8 check I call Polawa Winana Loto Wire Nasi Pali Basanga Chida Lawam to eat Library and Information Center Kaksina Sindun Mahiro Singh English Law Linkin Kangana Pandamda
चथरखिबा अहुमलक सुबा ओइना पांगथोकिबा इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लोल चांगदमनबगी मकोक मथंग ताख्रबसिना मना लानथोखरे ngasi kaksing district ki kaksing phoksupat lekai de leba library and information center kaksing gi mipun sangna pangthokkiba mana lanthokpagi thoram aduda pangthokkiba changdamnaba adugi controller of examination oikiba tabaktagi potharaba oja khetri mayum mangolna thormapu kaksing municipal council gi chairperson naurem sanjit kumar atoi mitung amasung kaksing municipal council gi vice chairperson khetri jaljitna akhana mitung ena sarvya ke Kanglup ahum thona khaidok tuna pangthokiba changdamna kiba aduda ahanba Kanglup class 3 dagi 6 phawi Kanglup Naurem Rosila Victoria High School kakchin ahanba Elina Khetrimayum Padmaratna English School kakchin ani suba masung Paulina Khetrimayum Padmaratna English School kakchin ahum suba mana phangke ani suba Kanglup class 7 amasung 8 kidana Yangkhom Kenat Padmaratna English School kakchin ahanba Pukrambam Dayaman Nanda Victoria High School na ani suba masung Elangam Wanglimbit Chanu Padmaratna English School kakchin ahum so mana phangke ahum suba Kanglup class 9 masung 10 Kanglup ta Khetrimim Galax Padmaratna English School kakchin hanba Victoria High School gi Amarjit Lema Pokpam amasung Toksom Benison ani mathang sina ani suba amasung ahum so mana phangke mana singasi Lekhidrabad National Awardee Yangkhom Labane buning singduna Lekhidrabagi mingda imung manungna sponsor tawduna pibani Kanglup khudimaki consolation gi mana sing su piduna mairu simu ikai khunu sung pung thagat pasu pong dokki Library and Information Center kaksing asina mairu singi nomajing khudingi oina pangtok pa special Sunday gi sani phumari suba thorngi saruk ama oina su mairu sina sanaba drama ama su utke Not me but you haiba motoga loina the Chawyama Higher Secondary School Thaubana sayasigi National Service Scheme NSS Unit 1 and Amsung 2 gi nimitare ni chatagadaba special camp ngasidagi school asigi campus ta hawdokre school asigi mairu ni pimacha yankai amadini pamacha yankai puna mairu chamana saruk yaduna chatagadoriba campus ai the akang hi kana leadership skill disaster management NSS amasung NYK HIV and AIDS amadi goal setting haiba hiram kayada wangangani amadi thobal kethil yauna mafam kayada social service camp sing pangtok kani ngasi hawdok pagi thoramda school asagi principal L Damodar Singha program officer unit 1 W Biren program officer unit 2 Dr AK Priyakumar amadi school asagi oja kayana saru yake Thorongi warol pirduna program officer unit 2 W Birena camp asigi nungi oiba wapam kaya phongdoki Ring Round Association kaksingi executive member ki thok poramba mantaktagi chola kom na manung matam chadan lekhidabada awa phongdokpagi thorom amangasi kaksing mantak village leba lekhidabagi yumna pangthokre ngasigi awa phongdokpagi thorom gi manung channa association gi maikaidagi lekhidaba chola kom gi imungda sel gi mating pangbaga loina imung manungi awaba su saru yarakle awaba phongdokpagi thoromga mari lena kaksing area diesel auto owners cooperative society limited ki secretary na haiki yamba sina manung matam sadana legi taba sida akoi ring round association gi mai gai degi su koi gi member khuding magna awaba phongdokpaga loina akoi gi yamba asigi imungda ring round association gi mai gai degi ngamjaba kharadang akoina katsari Healthy Youth for Healthy Society haiba motto da Youth for Change haina mington ba fitness center ama ngasi khabok mesnam lekai da hanagi BJP Manipur Pradesh ki vice president Thoksom Jadumani na athu mithunglen oiduna saruk yaduna hangdokre ngasi ki fitness center hangdok pagamari lena mesnam lekai community hall pangthok kiba function aduda TS Jadumani Singha former state vice president BJP Manipur Pradesh na athu mithung KH Rajmohan Singha Jila Parishad member Khabok na Thormapu amadi S Openro Singha Pradhan Khabok part 2 Gram Panchayat M Lesanu Devi Pradhan Khabok part 3 N Ongbi Maladevi Pradhan Khabok part 1 amasung M Byas Singha founder instructor Salai Fitness and Gym Center Wangjing na akhana mitung sing oina sarugyake
ngasigi haurakliba naharol singbu mayai kaba nisana noma nomagi laksilak pa asidaga dagi kalhonaba amadi masamu phaba tinjang kaying daba samaj ama waraknabagi pandamda youth for change khabok mastam lekai secretary Laistram Lanchenba namaruiba thodang lodana honarakpatagi ngasigi gym center asi hangdokpa ngamlakkibani hairi Lyric Pong Batengbang Marup Kaksing Amadi Book Publishing Guild Kaksing Sunduna Keng Ba Yengkom Iba Novel Yawol Gi Kongul Gi Matang da Nainabagi Thorum Amangasi Library and Information Center Kaksingi Auditorium the Pangtokre Thorumaduda Manipur Language Advisory Board Site Academy New Delhi Gi Convener N Kiran Kumar Athu Mitung Lyric Pong Batengbang Marup Kaksingi President Nimai Pukambram Amadi Book Publishing Guild Kaksingi President Naurem Chandramani Anin Tharumapu Singh Amadi Saite Academy Awardee Birendrajit Nauremna Ikai Kumraba Mitung Oina Saru Yabaga Lenana Kaksing Higher Secondary School Gi Lecturer Dr. P. Rajendra Amadi Kamanpur College Kaksingi Assistant Professor Dr. C.H. Rasketan Yawolgi Kongul Hariba Lairiki Maramda Nainaki Tungda Ayibagu Unaki IS की थविन सिंदगी टेरर की थबक चथनब होननब मियोय अनि हैदराबाद तगी फारे अककनब पाव म फंगबदगी मोहम्मद अब्दुल्ला सही कुनमरी अमसु मोहम्मद अब्दुल कादिर सही तरमापन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA न फाखिबनी मखोय अनि अदु सही अनि की ममांगदा महाराष्ट्र की नागपुर एयरपोर्ट फाखिब नहा अहुम अदुगा खुसमनदुना नहा सिंगदा टेररिस्ट अटैक सिंगी ट्रेनिंग पीबसिंग हैरी NIA na Hyderabad ki mafam taret thiu humba ki thabak chathaki terror attack singda sinagadaba polam singsu pagat ki English ni tarat tarukta Sheikh Azhar ul Islam Muhammad Farhan Sheikh amasung Atan Hussain Faki makoi ahumna Indian Muslim youth singda terror attack singi damak training pi ki hairi Full statehood demand Toriba Delhi gi Miyoi Sindagi Chithi Lak Tara Pisinaba Aam Aadmi Party AAP gi Delhi Convener Gopal Das na Prime Minister Narendra Modi unanaba appointment lona honakre Chithi Lak Tara adugi wafam paladuna Gopal Das na Prime Minister Modi ga August Tara Treta unanaba hajari haiki Full statehood Panabagi Dabi Toruduna AAP na July amada Delhi mangi apna hak Delhi na masai hak demand tauri haiba signature campaign hudokibani campaign adu gi makhada andolan candor lising ahumsu AAP na hangdoke Afghanistan ki Ghazni gi akoibada Taliban terrorist sing nalanda adu yamdrabada police officer kunmanga hatkre akanba lan thengna ki badu da telecom mast mayam ama mangta hankre paumi amasu hatkre hairi Defense Ministry official na haibada Ghazni City Security Force na kudum chale Afghan National Army reinforced mapumaduda Afghan National Police bu mateng pangnaba changsin khre Taliban gi wangang loi Zabib Hulla Mujahid nadi haujik su Ghazni City ge maroi mafam kaya makoina kudum chandul lei hai ki security official amana hai ki haujik chu kan lan sonare Haujik aroibada maroiba pau amuk hana pejari Framework Agreement ki mayokta mafam kya mi wakat mi pham phangkhre Manipur University da tholiba wathok ki matang da political parties sing gi oiba meeting ma pangthokre amasung sasina ba khut na ba da chenaba singbu charak piu haiduna wakat mi pham phangkhre ngasi gi damakta di image paudam pijo matang se lo sinjare miam amuk hana khurumjari